abaturano bagira ngo bino kugumirwa kw'amana na munonga bakazi abari kuba binenda kandi ngo na health center ya kabiri y'ibine obwiro bwinji nebetine mibazi woyinentera nko kuzomondinza iyo turukuza kucereza wakwatwenda ubanisha mwenda byociro utekwa kubona boneroma bwo kuba botine pici turukuza kugenda entambura wo kutera huwena tarukwikiza kutwara aho zazitakakiyesha hemwe twatwara ifasha mwenda 10 bagatina uko negiro umuhanda ati mweti kubaza gukora ki ibukesha heza tera wa kabiri mpakani wakasha tuyampakani kuko ikomuka nkashanga umukazi yakoze ireki yazira umwana afira bujya ngo aho kugira ngo imihanda ni mibi. Bwa nyuma yo kwetumba itoku district yombekere health center ya kabiri kandi abebembezi binamasiko ngwirwa reri nerija kora harza harurengo rwa health center ya kashatu umwizira ry'abanyabukanga abantu babanjogera mugo contractor ni engineering brigade yamahe mwenu itwe nka district nka government na honorable bariya tukabaho murumo n'abakozi ngo gukora wayombekere hari yabuseri nogo nabo bariyo mukozi ariyo mukozi wa district mwayitegereza so bana mutakajya ngo amahega katuombekera pana tukigashashura umubinde biri kuteganisa irwaro rya Rwanjogera noko buroboraro bw'abashaho kandi nshongeji etwireho kumara ubwire buringwa kuruno twibonke bombora kwata kwatamo bone na district kwatereho tukatunga ho staff konka hateririwa kurije ni wabo rero twabasa kubona ngo uzanja konka butari ubwo tukahereza mu kitanda konka tukugira ngo umuntu ukubi atakije nabasakije tumiza first aid mutumuhereza nabumizamo uburaro ubwabashaho tugizire ngo akarwara kutubent tukozesa tugarike tukarenovating tukagireje abashaho bayembararaho midwife atakazo mcyaro gumana bamurondo omakaga abantu ningo mcenter abena ararahirwaro den umuntu yarwara ningo mukazi okwenda kuzara yakwatwa nyikiro abatse kuzayirwaro atungireho obweza gasha kwa Ruth Nwamanya.